Došlo vrijeme da nas čuju, došlo vrijeme da nas vide, ko zna taj i može, ko nema straha naprijed ide. Ja moram da vam se zahvalim na ovom ovogodišnjem učešću na 5. Kolubarskom maršu. Što se mene lično tiče, vi ste svi heroji, jer ovakav marš po ovakvom putu, bez obzira na vreme, ne može svako. Tačnije, ne može da ispešače svako 20 km što po asfaltu, što po zemljanom putu. Međutim, ja i ovi moji svetionika vidjeli smo da ovde postoji dve osobe koje su ipak napravile sa ovom šetnjom, odnosno maršom, podvig. To je mala, da kažemo, devojčica Nikolina Popović, tako da je pozivam da dođe ovde i da dobije zlatnu medalju. Druga Stanko iz tebe. Još jedna svakako osoba, mislim zašto je Nikolina dobila? Pa zato što ima 12 godina samo, verovali ili ne. Pored nje još jedna medalja, to je za momka koji se zove Marko Marjanović. Pozivam ga da dođe, on dečko je slep, ne vidi, nažalost. Ali je pošao na ovaj put, jer sme i može. Ja lično sam bio skeptik, moram evo javno da se izvinem, svaka ti čast. Evo i Neka znam. je bio. Svaka čast. Bravo! Koji ipak mogu mnogo više nego što se kaže neki koji misle da ne mogu. Baš zato i mislim... Pristupate sa nekim neznanjem nečemu, mislim. Naravno, to je samo jedna predrasuda, ali kažem, evo, Bog da te poživi i svaka ti čast. Iduće godine ako Bog da da ponovo dođeš.